Iteminyeto y'amakanisa g'ubureberezi bwa North Ankole bwona mama okusima ngwakolesitu atakolesa abamarayika akolesitu akolesa amakabitu n'ebintu akolese bizinesi zetu akolesa amatungo gaitu akolesitu amagara gaitu n'okugari ngwabe nitwe yakolesa aba baburirwe ngiri yo kujunwa no kumanya gukora imirimo yarahanga mureba abadirine amashogo moyo nakufera kandi ari no muguhago mu ngaro naza kinone we naza hibaje naza noza hi Yerusalemu nambwe nuko kwirwa wamanya wambuza noza hi Yerusalemu niza kinone nange Yerusalemu ati abo kuba hariyo kungana kwa nayimu nabishemwe Muganira na tata mkwacho kwa kitu kimchenda kumta Nimpunda na mpunda Vanessa mkichipi Wasile koza matumbu gaki Umabasile mkandobu Mbeni nicho mjiro mneshna matona Ona tukwenda unanye tungika nini Tiki necha niki ya mkono wangi Nasho wanamekwa Ikigenderero cyo kutandika ikibine iki Reverend Ezekiel Byamukama ashoborera kugira ngo no kwenda kwegese myeta makuru go musharaba kandi no kurugombe korwa bibi kana ije kuturetera abantu abukuba umurimo gutukura no gwa Kristo bwene kutugumiza muntu roncingo masaba dikoni kaga ntite abantu buhereza myeta heri kimwe hariye biro kwenda ngo umunyeta yikuru mukanisagwa yawe tumushiteho amanya amakuru go musharaba amanya amakuru gebigambo ebi twita bahuri ngo batwatse abaziri bongere kutwatsa abantu abakurira bendeza emyeto kurwo mu kibi kutana n'ekibi bakakunde kirundo bakire nayimo herezi hangari haye n'imyeto umbibe eva kuba barumu abagabo b'imyeto bine bibingi bari mu njayi bari mu irungi bari mu marwa bari mu bushambani mwe nayimo ne bayamba ebihayo ebagarira mu kanisa bamanya ekanisa ne manyaki kandi yamba n'ihanga Baita minyeto yahabura kore burire kandi bajunwe mugumizemu omukujunwa kwanyu mutatere nsubo mugumizemu nkakwa mwayishengereza abazire banyu ngo babasasire akumwabere muhabiro mu njayi omushuma omaro mwene nkiza gukora ry'abazire banyu nibakira za fresha nibakira shukari nibakira mutuma mwagumizamo mukujunwa Sima hanga habwa ekigombe iki cyana yumwe cy'imyeto ekigurusi cyengiri nyowe kajemandi y'umburuzi wengiri mbwene kuba nindeba abana naboyimuka nabaragomarwa nabetese njayi sima hanga tumanya ngo nyentia hariho abokutsugaho obeira ryo mugenyo mukuru Reverend Hawe Ibrahim akwatanise n'eminyeto ho kubyaraho muti ahakaniseki nkekishikizo izina rya tata yitwe eriyo mwana eriyo moyo rukwera amen ote tukutemereza gashakwa kana remesa awa Sky TV agenshonga omurikyo ruhura